Wahini be na di gold siesie no ho. Santehene. Enti mon kan kire santehene se katachie. Yem pese di gold be siesie ho. Yem pese na de wo kan kire wo. Na de amudu di share dum ni adan ye. Amani ade ba ye ni etie. Encheye ena asoye amampani Appiah wo mo ba behwe obo ade agudie ene afei efom enema hodo a eboa Bronise treasures of the land. Meku a mampani Appiah anase onieku a Appiah no so wo mra meda sa dwumadi ahodo ya no mekire Goldbod eye yewura Sammy Gyamfi. Ena kakra ni no de nsem bia beto abonten kire se no one mame kan poto kasa no one can export gold. No one can export gold. Won fa Goldbod no enhyehyeye ana na ginade emmem tie ne yie. Gina ho ma me. Amen frɛ o. Gina ho ma me. Me kan fe na mbe frɛ. Wo ma me frɛ. Ase wo frɛ me nyi. Do aka si na ye. Ade Ghana ye huri enim ko so na. One ma me nkyerɛ se mu. Ghana ye huri enim nko so ro. Okay. Ye huri enim ba fom. Se de be ya ade ehu ayehu. Empanyimfo mu ko tie se Goldbod. Ade no man frɛ me. Enya nduru ho kra. Goldbod no pese mo te no. Eni koko board no ma bie ni Ghana ha ni nyina. Enya nduru ho se taate mo bie. Ade o so mo ye ma ye mabunu. Ene se ye tu ye mamu. Na ye ni ankasa na ye kodo ye koko. Na ye dua ye koko. Na kwasi koko aba se price se no no beto no. O ma kan ho asem. De ma brofo no ba mu ne se Sammy Gyamfi ne nkasa e bi no wotie video ni ya opese o kire se sesi ya no enema hodo anka wo se gold ne fam do ni se the right process ninya enye right process bi a wo ka ho asem bia o se ye ntimi nko US Ghana ye nifa hodie ye wo bi ne ye soma brofo yate ye ho ade ne ye pa ye ho a ye hu yasenem gold ya wo ka ho asem yi ye nte Ghana ha na abrofo mom na de price bre se gold no beto ne sei ukọ we market a price ne na ho die ne yetuma ye fa ho se ye se ye gold no aban ne so beto agu ho ama aban na boroni na beto afiri no ho a enya aban ne bo ope no de be ma no ade na enim bi ho a mo pese mo de ma dwene be koso sa wo hwe mani ma wo hwe mani mu se wanka se wakọ tu gold a enya bo a ope no so de je se me de mia me de enti me metimi de me pe akọ America se mahu American car bi na mo makọ company no mo ye car ne se me mo 5 cedi na de no mo ntimi ba se ye gold ndo mo beto no 5 cedi be gina nhyehyeye o mo no nhyehyeye ben nhyehyeye ben a se wo fa ahudie de a ade na ye mom ne nton ya de a ebo a ye pe enti sa aban no peso ye de a on kan kire ye se e bi a ma bi gold first board no na mom no price na aban no ablofo no ton na mo de koma wo mo no meto ne sa price na mamo ma wa man bia magana emeto gold ni ameto ukọ sojani obe ye ku ye friend tuare asenwan ese wa magana wo ni kura se ma ye mani kuro mo me fan tosi me fa bibia no no ankata to frekua fo nsem Ghana fo ye tma bia na se hunu we firi se hunu we na board for koko board for kan efiri hin Goldbod efiri hin se hunu we na mo ba na efiri hin ya bra wo mo aduru tam se ade a wo ye bebo wo man no o mo mfa mra no munya so mo kwetena ba mu ko position a no mo kwetena ba bi ni apena ne niema ne de aba free education kura mo si muntimi nye obi abaye free education bi wo so muntimi nye isa board we mu biye no e de na bebo o man so ono free se obi a tonton gold obi a tonton gold no obi a tonton no adan na o me kan kire se ne ya bie board a aban ne ye be supply mu bi a machines ya de ye gold no me de me excavators me say chamfa na wo ya me bro chamfa me enton ma na mo say we bank wo beto no 1 cedi a wo meto no 50 pesos wo ho because of mama machine ne de agu ho na abrofo na nkasa ya to ma wo bo a ye nkasa ye pe na atumi de abo kuru no sa na wo say obeka kire na nya hunahuna we enya hunahuna we bia wan hunu say ye hunahuna na so tie o say obi wo ho ase bia me mo gold me pese me koton na buruchire mintimi mfa me pe amfa me links ya me wo wa buruchire ho no nton straight sai wo say be fa wo mo so na fa na be fa wo so na hyehyeye ben no wa ya ma obi a oto gold
ehye be ya se bia be fa ne so an hye ehye be ya e bia price na abrofo no to no ye ne e beto afiri mu ho okay ne mo me supply machines me akase makoto land kura de amount na emom no land na me de ma wo no meto ne price na wa bonten na se wa office wo sika de be ye wa de a price na wa bonten na sa na meto no ne mo woni sika wo de ya wo de to asase wo de tu nsuo wo de ye de a meboa wo hwe ukọ galamsey site wa ye obi wo friend division 3 na mo ye ne se bia me na me galamsey a me na mato land we e na me de machine yi land na gu ho e na wo horo enti wo horo a wonya 1 blade ase to no 1 million a meto no bia be 60 Ghana na masase no mama te 40 cedi na eden e da so no na me de akwa abonten akwa koton no 100 cedis se de be ya me susu metete ho amanya bi nti sa aban no pese wo ye se hu se ekwa abonten a enye sa hunhunu we no so de fa so eye kasa ebia oman se de bia abrofo no omo na blay price se ya tena se hu se gold no ye be kipu ama abrofo no ho akire ye na ye tuma to mo price aye ye pe na enye sika de abo oman no nti mu amoye bibia aban na pese oboa mo na mo ye na emom ye se ro be mfa abonten Toma aban no nyemom ya ye board bi a wo a wo de be wia aban ne be supply wo amwa ye adwuma na wo de be wia koton ne ba bi ne ye chewa e bia ye be ye o ene no kra de em se ba bi kra no wo sese gold no ebi wo dem a na se entumi ma board ho ma ye ma won krata ne tumi a e wo se wo sa gold no de bi digwa no a e che kakra bi e ba be che ena sa tam ne nya nduru ho ni se wo mo ye ne sese eni sa semle no mo ye we o sa tam na wo ni amaburu na kasa gold na ba be di wo mo na wie na aye mra se obi ade bebre wa de machines ya ba o mo de ye adwuma na gold ni be di wo no eno na obe obi se obi de me mato agu wada dent me mfa ma o me koton eno na betimi ni sa mra na ene no kura no be sa ma aban ni wo ni abroni ni wo ni se so wonim no oba wo mam e be to gold illegal na wa ma mu company wa mo be siu sa aban no sa de no se mo ye de boa wo man na mo nye de be boa mo nko a e de na ehurahura ada nya na mo nko mo dia Ghana no mo nkwa mo dia na ade bi wo ho a wo ya ye de be boa wo na boa wo bi emfa hunahuna okwe se obi aso nkotu galamsey bi wa gold mere no manya obi aso wonye biem enti manse na mo de man krofo no manse na mo de ba aban sanim Ghana ha manse be na wa ha no mo legalize bi enti se no manse no so wetutu boa se gold Ghana kwa bia ye de 10% pe 90% wo de ko eno so mbaka ne sei Sani ya fango wi nyina sa oyo na de nyina. Eti die ne hunu nti galamsey tunu mba ya na. Board no galamsey fo tunu si ya na. Omo fa starting months fo so. Omo fa starting months fo so. Maja kwan mo bi esa ne no ma wegu krom a ye galamsey. Emaburu no mo to aba no. Abrofo no to aba. Emaburu no mo to aba o galamsey no. Omo na mo ko hunu ma na. Adan. Se Ghana no mo fi se yankan wo mo pam ye ne nko e ba bia. Se opese wo ye gold adwuma na bra na ye legalize na wo mo de concession na o ma gina o mo de etu e months no o mo so de no ma kan kire wo mo e de na ko board fo na kan kire wo mo sa ni ma we wo mo be ntam no kwa nya nduru ho e wo se utimi capture maburu no mo ye galamsey ni nyina na obi agitum ko we kwa sha asese no kan no ne se Ghana ye hu se galamsey na ye tu no abrofo no kura bu yen ye di akire hu se sika no kura se gold no moto na so amoto na odin ko ya de akese enti se ye decide se aban ne se gold bi e baba bia na ye sere mo nton ma yen a ne mo ye beto ma mo se de abrofo no to no free mu nsam na ne mo ba so mo ba beto afiri ye ho a ye beto ne bo se na mo se be beto nya bia aye o man ni ye na mi manya ho odin ne makotu bi di abrew na nya hunhuna we na be ka che be kemage atu wo be da wo boda ye ma e se so bia so onua kokko bi ma aban kokko ye se na Ghana chire ma aban kokko fu agric no ko mu ko dia agric office so mu dia mu ko tunton ma kuafo no so ta se enti se ade bi wo na se mo pese mo ye na mo de bo o man na anya hunhuna wo eye kasa okay se mo se no wa uni kwan bia e se Ghana obi aso onto aba bi ma mo be de na my president no se abade ye constitution enti so onto aba bu na se me nto a wo ba yire me sa chekem fam ko komiti ngo to ma afi twem bebranto utime mo no timi nya na hwe so ta se enti me mo nya ma nipa nu wo mo ho abato ho because obi onu okoto aba wanya mfa so obi afiri so wo se MPP be gina la mu eto aba wo se president bi be gina la mu to aba eduru ho a na mo anka cha mo panifo na makoto na awona makoto akoti mu kokomoti mahama ne ba bene na hu so wo to aba ye woni bi wanya hunhuna wo eye kasa eye akrokro oman no mo panifo na ma se no enyu metrete me kasa MPP na ase no entimu de hunhuna bi be ye galamsey aban be na wo se ne penso mu ntudie mutu obi atu ese be kaka kwa bia gold kura se kamika we eti se no anyambia Ghana nya fa ho de adi sai
afeni ebe hu se ye Goldbod aka 2 years na 60 asase na san wie no ese gelam se asase asan wie no afeni na ma Goldbod e dey asem na ekoso ma ni sa afeni na aba afeni yenya de obeda no masa me de omunya abotre na omun hya ase na yentimi stop se de toale ekuratima won Ghana se wo a ba o man ma beto ade bia okodi wo aye fensen ni kurom ho wo chewa on fancho wo de won ya bre Ghana opeso ye ni kuro ye so de won na bre Ghana fo enti Ghana fo so empanyimfo mfa won ni ma abrofo no se wo a wonnim a obeba Ghana so obeto gold no ntonyame no bewu wo gold ye da ko mu se sika kokko pa nka da ko mu ache se buru afe ke be chew me obeche me Sammy, omo becho. Say. And say and the aircon de bedru baby no mean come de ehye me say. Me beje. Anso omo pese omo kire se. Hwe omo pese omo kire se. Se wode na wo ye no wodwa na wodi no say ye gold dwa. Na me ton. Ade na makoto free bishop. Obi abrofo na ye gold no. Ye ne asade gold na ko na abrofo ye makoto ne shop no. Wo be ye free kom na na tifo me bo obi akun. Wo na ade ma me na de che me na me ko wi ai. Mato ma ade na da me kom no beje. Ghana mo nyema nipa nwu rofrofo ene se ka wo ya mpisu na teke nwa ke chewa ke baji kana firu nsem ka no na ye ada wan mpana ne nyema bi na omo ye ne saa na sese ya santema mu ha ye wura de otekra ne bra nwoma so ye ka sekadwa gold no it is sanka bibi sa no se bia mpanimfo ahodo bi a wa santema mu omo anto pe so mo che se ye ntam sekadwa fam na o ma na me nka ne saa aso ano popo na se ntimi fa gold ntu ekom de ntimi use sekadwa won yentam sekadwa fam Goldbod won men shia se gate na no omun konkofa omun kofa why omun kofa man se bebrebe na ye no da be ne yetwa gold akonta ama ye se ye ne ye kra na ye nananu bekun ye okay na Ghana national anthem president bena diwo yeri ala asasi no president bi ni wom yesi nananu na modware beje ye president be na so okon ye president be a nim enti no se bia we enti na mbae nya ne sa nya se we kamisora ko se we enti dia kamisora ko e bi enti na ne wo sori na se mo ka kire enti aba yemfa mabasai ye ti o man ni se mo pese mo bo o man na nya hunahuna se wo sori ko a wasem a wo kan yenya ese we ni dem hunu se enya nduru tam o se sanse mo ba bonde se enti wona wo me ye hunu se ni gold dem ko ma wo be yi na Ghana ha ye gold wo ha gold ten ye bi o Ghana ha se bia da ko mu pese udi hu dwa e bia me ka se yesika pa wo sesa na asema o ka se enti wo be wo ko di sa adwa na wo se fa o mo so ansa gold na me ko shop wo na me ko to ye o ka kire me se duru tam se me ho kire me na se me pimpe bia me fa me gi me sika no na me gold na bre wo agi se bia de ode bre no no ono so ko fa o mo so ana o ma gina tum se o me ni o mo kon sa amra bi so metie mi a ase mo mpeso mo tenem na so mpeso mi ne papa mo mfre me ni nyina yen ko tenem yen mo bo hu ya wa ha na muntaka de ba bonten se wono na ye interior minister obeka na material wa ha wa hwefo no fancy for sere wo sere material ni no e ba bonten so obi enu ho obetume de ahyenso de bia eye bitisa ahemfonom te senka yewura ne ka ba na manhia yi bo akire ni ade obi a ontimi nyusu se atwam bosumi atwam ya na e bia mu hu obi a ana we yasan aba katachi hwe Goldbod na omupetu omo ye no eye me de dem akoma so ne se abrofo na sisi ya che ewe ye gold ye me ni nte ya me ani ate a enye ye ne ye koye galamse ne disika ne ba ne ani beti we so omo ni nte wa abrofo no ho na ye ma abrofo no wo ne se enye Ghana nko na to gold ye ne ye de ye man enti ye wo gold ebo ye pe ene ye de begie enti se ebo ye pe no mutimi ka che se no me na me to ma de ebo a me pe na me de begie dia mate me yire me ho ya adwuma no na me de abra wu Goldbod no na so so di ni dollars so ti ase na mmom no emfa mera na me emkekere wo mo te wo man ni mu ansa fa ma abrofo no mo ba beto gold no e de ko no wono no boss ade ne price aba anyam bia de ha me ne se ukiki ye hye wo ya de ahya aba ihu so ukoto na America wo na do price be ko na America for the price ne ba omo na de be ba na de na ye gold de e ne ye koko ne ye timba de omo mom na ma ye price ayemfa nto se na me kase bia be gina hyehye ye omo no omboko
Hwamu. Ose me wo beton ade ama me na ade kro no mato. Okay, she say no one we no mo de ma no. E she be no so mo ne e na etu go no mo ne aye. Enu mom de omo pese omo ka kire mo amutu gold no se gold no wie na pese udi dwa na bonten a. Mane me fo omo so. Ade na me say de be maka Ghana for ye yaji omo tum ni se. Enka omo bra bonten me kan kire se Ghana yate den ne. Ye ne abrofo na ka se enye wo mo na be ma ye price. Mo amomo ye gold no mo ankasa mo fa mo price. Embra. Na ye nyina mo price ne so nkoton ma wo mo. Enka se mo yi ka wo ba ye nke nyina ye bo mo yoyoyo. Na wo broni no de price na ba no wo se me fa me fa so. Na me fa so ma me say. Abla me minimum we price ndada. Ndu ba ma me say. Ukoko board no ba Goldbod no ba me say. Ana ya na ko ba e. Na ko ba e. Ti na me say asem bi wo na so mpe so mo ka. Omombra na me tire so daye. E papa ne sante hene. So ti ase. Etika mu no mu di ka mo abrofo na poso. Enhye mra ma abrofo no. Se wo a wonnim broni a wonnim ababa o man mu. Aba beto ade bia ne no bewu. Because ye de ho, ya te ho ye nim wase biem. Uma wasa won na yutu ni na bedi wachi so wa ya ade. Afi wa wie no akirem se no. Broni ntimi meto. Ne mo price no mo to no ye ne beto aba mo. Ye di gold na gu ho. Se ye boaboa no na de wie ye chen. Ye de ye ne ma ye pese ye to ne Ghana ha ne se bro ye so a ni aton bia ma wo. Enu mom no se mo ne Ghana fo ka. Na nya hunhuna we na wo de ahya ase se obi pese oba ade. De ba ye ma ye ba ho ne se ye ti asantemam. Enam de kan ye no manhia ahemfie de o te kare ne bra nwoma so otumfo. Sikadwa no asem a ye ka ni sika e wa asante ahene o sika e wa asante ahene. Powers e good. E good. Nanti on se nansem mu ho bi nanka mfonyini bi afa asante ye sika bi ho kwan bi a na ohene mfonyini da so. On se ye good. Etinka nu na bi a ebeba ma asante ye de di dwa no ebefa ayifo so. Katachie. Me de me hu nyina ne se NDC be ye ama asante hena te ne ho. Because ansem mienu omo dia ba nyina no me gina makom to me so say sante hini di no mo yesa. Oh, wa money din. Me say sante hini ti no mo yesa. Na me say wa money din. Me say sante hini ti no mo boss apo wi. Ada ide na wo mu antima. Na ohini be na do gold sese ne ho. Sante hini. Apart from sante hini ohini be na use gold. Ohini be na tiska akọ so. Apart from sante hini. Yes, I want to take na man ye ne kese o. Ne mo mtakra bone de fa nyam kwatere kwa. So ta here. Sante hini e na ti gold so. Wona kuta golden stone. Ohini be biem. E dey say ne sika gbe kofi no mo pe. Wa ntwera nhim. Ah. Na say ohini bi ntimi fa gold nsiesie ne ho. Na sante hini odi gold dwa. Anyam bia sante hini oton gold ana. Oton gold. Hwe me fa kwanya we so say amanyofo. Omu ntimi mfa asante emma fom da. Me na me ka kire o. Obi o so asante so bia no ne ho to no. Na me medi ma ahemfo no bi medi wo mo ho yawo. Hwe ahemfo no bi ama kwan ama amanyofo yusu wo mo. Ahemfo no bi ama kwan ema amanyofo eyusu wo mo. Adentina mo wo friend say region house of chief mo wo kese aden na hwe Goldbod ye ne hom rento asem ya o ye ne hom rento asem sa ahemfo se ya sase ye mfa ntu galamse biem ye mfa nye gold adwuma biem ye mfa nye timba biem ye bedua ye timba awo ye mam ye ntwa Goldbod no koko be no mo gold fo no e dey mbe on se Ghana okwa Abidjan a untimi ntu asase emfansi dan this a president no e na sidan no aton ama wo enti Abidjan fo muntimi sidan enti mo na Ghana ba Ghana aba president because ya hemfo no asase sebre da so wo ya hemfo nsem enti se bibi ba hem asase sem ho a awo se ahemfo na wo se mo no mo ekasa emfa utumi nkotra se nkoka de wo pe bi se umma obi enye se hwe obi tinkran ne yese ya ma no concession e wa abofo forest se onkonko twam timba no nkotonti de ho abofo kakraka no ye nya sikani a obetimi age concession atwa e wo krom wo aje so frinkran iso frinkran adai ahemfo me se mo mani mmiri oton se kamu nyina mo ne sante hene ya akwan a ka we nyina mma ne mamanyafo ne bi ade sika ahyehye ahemfo ne bi achi no mu yusu wo ba enkosi aga muntaka de bi ba ya woje se woni sante hene ana woni asante ana we nso wo sade so no bebo me bo som seseraku e be ka kire me se eno kro sa aka etato adwa se NDC fo ne bi ene ahemfo ne bi hyehye akire se ompeso mo sesa asante mmara ne bi
enniema bi asante ye no otan ne brenti no ombeso mbesesa niema etimi me ya aware da me ya aware da ti de omo ye ni nyina wo susu se gold ho asem abe nyina me say o pa ma me kofa akokọ niema mebusa se epo no mo anya sante yin nti akokọ no emutu na mo sante yin nti no mo bo na akokọ no mfa fita o pa me kofa akokọ mla sia na me proof ma o sisi ai sa se ma me ka me bo a me proof ma o epo mo bo nyina be hua sante so ada yan kura o Ghana ha yan kura o yan kura o pa ma me frem kura sisi a musumuni ni entwa akokọ empe proof ma o sisi na hwade se de me ka me bo a ebi ano mpese o mu hunu se bia gold no e wa santema mu no se ehu dwadie no kwa ebetimi aye from kosi se nka se mu no kire se US kran se and yentimi nton gold no nko street minye akoye Dubai ne ho eno do mo ye ne yewu eno de wo fon aso nka se o ma ye boni o de me ha misisi ya ne se abrofo no mo de price ne ba no o mu ntu gold ye ne yetu ye gold ye ne wo se de ye bo price ye pe because when timi nko America kura nko to pure water de wo pe wo ho ukwa price ne bo ho na wato ansem mo ye crazy wa ti se broni ni fi so pe gold a e bia 1 kilo ya de beji bia 15 billion office opa won to onpa onko de baby enye ye ne ye tu galam say no e na wo de pressure ne be ma yen enye ye ne ye di gold atu ekom e na de price ne be ma yen e na nye obi ti se ejaba mu a o mu to gold na de price o de pressure bi ko to no so because so wo lance se kire se otimi si o ma ne tumi eti satam no ejaba mu sha se so mu to gold no na sa akoko Goldbod we na mo wai etum pesa me se ejaba ani tumi krata o de to gold ana adan na o se basa ti de bia ye bo bra no ko yachi mo me ye ho se digital no so aba bi o enye de bia na ye be ko yachi enti asemu ya mo kantum pesa me se efiri se Ghana nya fa ho de nyina ye ni Goldbod e wo Ghana ha ye ni Goldbod enti mpani ko fe na matra se hu se omo to gold wo Ghana ha nyina e illegal no de to adan nti asemu ya mo kan ndiro mo nkasa mo dwene ho enye fere Sammy Gyamfi na be kan enti enye fere se Ghana nya fa ho de almost 60 years ye ni gold fan friends Goldbod aye gold sem ko mbehwe so ebi ni ha enti amo be hyem kina ana afa no mo bete ebi wo minia aduru time say yenya katasehye na yen feel free ni enwene mabunu no ho hwe emabunu ti atesa amanyofo mo be kire mo mo be kire mo because ade bia mo ye bia no sebe enye school nko a ene de ka asem ye fa fie nyansa so toto niema bi ho se ablofu yi a omu di yesu yi bia die fa ho die a adan na wo e de nya bia no ye mu sese police car ye na mabontin ye price ne de koma abrofu no to ya na omu mom ne sika no mo ye no mo bo ho ka sei enti omu mo fa so ato so ufi so pa to upa jai na ufi se untimi nto a uni ready cash ya obetimi do japade bi asia wowa ne wo tietua uta mo so a bibia to atwa enti na munye bi muwa ye se muwa munyina muwa ye ne ye ni abrofo ne nko na ye nyi safa hodie ne mfiri wo mo nsam na we plus no mo de ba ne de emwa ye ya tibia na ye tibi enti na beka wo fiti betwa ase ne mu mfinfin na abegina wo ka se mfinfin me be ba to ase zane woni asi abri de se koba se koba se ebi gold ni bi wo fi afabra me register kan fa de nko me busum gold no de ama me no me mfa mbra na register ko ji registration number na ala gold no me de kwai sane ama license nso na me ton gold se be ye bia wo pese wo ton a me ton me di siesie me ho wai enna me tena so a me bayie no me timi de kwatu yie me ton fun fanko me fanko me de kwai dai na se bi obi nso be fa koi wo de kwai ko kwai be ka se nya bia de beba etimi sisa udi gold na kom me de gold ne ko na bia minim se papa edane da na me de akọ so mo amfidi o mo de hwe me nu ajai ya ka kan ya se touch na video wana nya afidi o mo de dirty gold nya aboso na kire mo ye anya aboso na mo nim bia ablofo de no mutimi ye uko Israel anya Israel ya sha se ya lupre nyina no mo ya ablofo minu ya che ya adwen na nyankopon ne nananom de adom ye no anya nkwala adwen o ti se bia yenim se ejaba ono kumase ha anase Ghana ha gold di odi mu tintiman pa na ma be fa bi ana bia
gold na ma befa na ye wo de a hwe te se de mawia na me ka asem tro me de kwa enye ye wo me fa me na na botiri so ya se ai e de ko ajaba ho ajaba hwe gold ka che se be ma gold untimi na ne afa koto bi afa no asmo kan asmo ka kire me on se obi a oye gold ho adwuma bia no ahonhom ben ahonhom ne kasa kire enti no mfa ne se e agoro keke ajaba se okọ wi ade kora na obaka kire ade wo wi ne ebusu entra sen kanza me na me ka kire ebi asisi a so enti se mo pese mo ye bibisa na mpanyimfo no mo experience wo mo fa mo mata wo mo obi wo ha ebusu bi wo ha gold mate on kan se goldsmith omo adwuma no ebusu bi wo so mo di gold ga e omo adwuma no enti nye ne na amanyosem tete na amanyosem ni ho tete na amanyosem aba na se bibi wo ho na se e ebusu bi na e ya na se wo pese wo ya e ye kasa okay ena ya de e bebo nipa no emfa pleasure wo hye obi no se me na nye biem okay mi wo gold me nton enso aba ye me den wo wura me de ma befa e kro no de ana nti betimi aba se bia ma befa wo de ena me kosesa me de ko machine ho no a wo mu de wo mu ya say ye papa ba say ye papa wo papa ba em say ye bosum no nti no oni me say bosum bebere ye gold na honhom na fam keke oh sir enti wo betam na ade be ko ho no wo be kokura no bia onuru nu afirim o say gold nura ye mumienu ye obibile wo ho ebu a black bibre ye black eni na ni mood ba black na oni me say Ghana ena ye gold 24 karat enti na blofo na ni wo Ghana gold hu no 24 karat so bebere wo ho a ebi ye 16 karat ebi kura 12 ebi kura 10 karat emu ha so ba onya 24 karat na emu odu ai se wo goton kokon no hata ama na ngo wuni mi se wo kwa akotwe machine by o hata ma no wo ya ena betima ko so enti se omo pese omo di gold no okay se Goldbod ye omo di be ye mu se cocoa board e bai ye nhwe kwan kura ye fa su ko fa cocoa be na agusu ko tan akuafo kura na ye to code no se ne cocoa ne to ma wo so enti se ya ade bi na se pese ya ye nuanom mo ma ne ye ne mo aneti ye ne sa ma mo ba ye de mo tie ade na mo nya abotre ne ye nkasa na mo ye ohunahuna no wo hye ene ne ye kasa Sammy Gyamfi kwa de obeye otipan kwa bi so na abechen me 41 years awo ne wo chen so kase enti nya ohunahuna ehwe ye mfa obi ho tan anya ade wo ba se ne ma ase obuafu akobodua obosom so o ya be wi na bosom na kun cause gold ya brofu ya buye dada o mo na de o mo price amaye se ebo se na me meto no biso minti bi da e se poma we ya me ye se wo pe bi ato a me na minim ka me bo ho meto ama wo ntimi free ofie kan se poma me 5 cedi me nton ba bo me yana odi mo me ti abrofo ba de se price no me de aba no ye nton ma o mo ne mo 1 blade ba 15 million oba bo yana ena ha person o se ni pa ne friends Sammy Gyamfi e se na we santini ba because Sammy Gyamfi de santifo na eto Gyamfi ya santifo ukọ ayi sumanko afi a me na ba ko ye friend Gyamfi asefo ubekom kan no embushani ye ne eto Gyamfi ukọ suame ho a ba bia Bank of Ghana suame enum hotel me na no ye friend Gyamfi entu ubekom kan no na ye bushafo ni bia na mutaka nso ya santini mutaka so yotumfo ba na de ntine no mpese mo de fa asantefo no so sara ene amenti ase no amanyofo no mpese beka bi wa asantero he mesre wo mo se mo mfa ne ma mfa wo mo so mutaka una wo papa ne santehene sa ade ya wo se mo obi anyi wo no mo de be fa wo so o sisi ade ho asem ma bio ene nse bosome ne so ye kura na ana me busa se apart from se santehene na wo bi bon ka hwan na wo bie be ma wo soro twa na so twifuruma bema wo suro twa ena twitwi funuma so ti ase apart from santehene na ta kan woni bi bɔ ne ka ho eye hwan biem na mbetima kyerɛ sɛ odi bia bɔ ne ka ho santehene wo hene be na di gold siesie ne ho santehene enti mon kan kyerɛ santehene sɛ katachie ye mpɛ sɛ odi gold be siesie ho ye mpɛ sɛ na de ɔwɔ kan kyerɛ wo na de amudu di sɛ adum ni adan ye ka so mbaka ne straight asa ka kyerɛ ne straight no kyerɛ sɛ wono no dane man enti utimi ne ntrane man ma tu adan ene kasa twitwie mase mu te ba ya te ba o mu bu ba ya ba kyerɛ ase okay yesi ate ba ene abu ba tie ntokwa mpa maame bi na koto ne kraman
ana wade to krama be ma e friend na wale bone ena papa no so kwoto obi no so ono so friend so na so wote ho enti ba oba ne yaduane a wale bone be fa na papa no so friend na so wote ho so be fa so ati ase enti se wote ba e so yebu be enti sa ne ma no mu yero mu njai wow omu njai na mo awo minim se mu fi sa dia santehini ye no etia mra dia e Supreme Court santehini numa asem no mu di asem Supreme Court mu ntwam na mu kwase se mu ankasa banyama asem Supreme Court ye di asem a Supreme Court santehini numa asem emra santehini hye ye a omu di bu o makonwa no eno na da Supreme Court omu di asem omu nko yimfiri ho se omu ankasa e di omu di egbebu omu man se be ye ya ahemfo mu nsori oton ahemfo asante region ahemfo mu nsori na mu keka mu humom na mu nya pese me nkum nya ne aho ya na e wo mu so mu njai omu nyina omu frɛ me ba bebe mpem fa me nko aduru time so mu nsori region house of chief leader mu gugu wo se dey ya mu aduru time so mu kasa adan ena mpese mu di asante ani mu ye fom adan mata na mu kwa metua bebre na asa ko kan sam kire wo mu adan na wo se basa sante ne dia na wa ye obi mu kwa yiye mama nyosem na mo ho kire nso na masa ba kata sante hene ade nam so yo hene a no for tabla ba mansan no ma no nti papa boni papa ise ho papa boni o se no papa wo ye bie no asante mo ka de nim ko na mu twa ntro de to papa nso ade wo de odwira we o mu twa ne nyi odwira we nyi me sa asante re di nso bia me to me ka se kurare ade bia bosum bia so opɛ a obetime kunkum krofo bia bosum no mfra me meye meye ma asante asafa no ntuma afira te se de tete no asante fa no ntuma afira ya na wontimi nyina asante anim fokon no enso bia ade bia se me enso de so pa me bakura me maye mienu mete bakon ma me na me ka kire o aduru time se o se sansam hunu etwa so oganem ada ndina asante ne waye obi asante ta ye dan de na papa no waye ade papa waye de mo nka de onye enko na mo ka enso bia so se me ware ten me wo de enso so panipa me wo a me fa banko ma enso no ne fa man koma nsuo no no sare nkom konto kwese tete no mo kono adan sante hene wa bre wanyam de biem adan masa yempon na me di atira de be kan kranje adan papa ndi na wa ye si your papa we so fight for Ghana me donya me ka boni ni Ghana ndi na papa ya ye e de na wa ye Sammy Gyamfi ammo ni din me so pa me ko twa akokɔ nsanya sante hene ndra wa hene be de go do tese no kire mo hene kure se unsa o to mo 30 years amanyo sem bia so onim ahin sem bia so onim ohini bere de go sisi no enti ha no meka ma no so nka so wo ohini na de go sisi wo ba bechi wo tete so pese odi gold ni bia na emefo no ohini bere to gold na so ohini to gold a asase ni nyana dia odi ko to gold we de go guni de maka bani bene wo China fo kro mkwase afo China fo mbuwe omu to gold omu to ma Ghana fo China omu to gold Ghana China fo omu to gold omu fa nkom krom enya aban na ato excavator mo mo de gold ndiko ade na China wonko tunu krom hwe nkwasiafo yo mo ye adwuma wa hai gim se de tia Galison ukọ China bo ti se mo sisi na atwa ho ahia empanyifo Ghana fo empanyifo so kọ ehokọ police center ekọ tratra akọ Gyamframa eso ye de omu bu eton na se kai aban ni mpo na ya mbo we ade ye adwuma enka Ghana kwa nyina wonye kwasiafo we mu tumi ton edwabo ton kwa na gold ho na se na beka abusia asam no kura je mensam menhunu se de mensenka no mfa Nyansapo TV so no mame mu akwaba na safe no waba so a ye ne black power na edi nkomo no kura ne se ensem ne bi wo a ya na ha adwene ensem ne bi wo a aya na ahomete na onsusu se bi omo ye we no a betimi aboa ma ka asem a wo kan ebetimi e boa na ko boa ne he e se na wa hye mabunu na bufu awie no so obi aso ntu gelam se mi gold na aso ko bi de boa mabunu ni mom de obi ama se ne buafu na obi bufu abehu mimi ntu gold menye gold ho adwuma e to pese wo betu bia bra ho kra beje line e ti se me ba betu nyam na ho beje license fine utu wi ade bebo en hye ben e na ono obi aye en hye ben se bia betu wo ma machine bi atu sa and the price na menton e kasa wo minua utu wi a se ye hunu se abrofo na fa gold ma buye omo di asa de koye ni ma beton ma ye sa gold chain ye nyina no ye boa omo asua ho adwuma ne ye ton gold ye ya mo ma ye enka aban no ke ye gold chain kura nke baba aban shop abeto hwe agufo do be ye say one district one
dam am kan bi say one district one dam and I was aka bi 1D 1F one district one factory aha hwe to a ogu ni se aban no etopan no aban no ye pure water aban no ton kwadu e wo kwadufuo and na se to no ya surprise ha ne mani nyina wo to a kase sika ne nkwa aban no ho wo se wo ba be ye factory eso agu factory e kwa ye factory kwame nkro be ye shoe factory ye hwe se edaso ye adwuma na nya adwuma factory be biem na be biem factory ben e biem na be se mo biem wo ba na wo de ya be di agro saa edu amanyo so na mo ne mo fiefiem na mo to dame na mo yewe enso asem bia mbaba ka kire mo buru no bi anye unua pa na hyegala me ase e na wo ye ne ho se ya yes benifo se obi bi nya bonua ka beto akuma ma no because adwuma wo ye wu adwuma etinya hunu ase na so ade to no so oh ye hu se mabu no mo bre adwuma bia so nni ho ye ntimi me bie na mu maban na kra machines a ye be cha mo ne mo register gold na mo to na bonten no mo nton ma yen ma mo fa ma ban bia ma individual bia ma meton na wo de mo fa ma se de be ya e betimi akoton de bia adwuma na se asase ne sakura na onya adwuma ye e be ko amfa so betimi de ato machines gold betimi unim se abrofu kura gold mo reservoir okay ah mo twa fom apaki gold agu ho ah omo hu nkire omo gold da ye Ghana na ye di Ghana no ye obi ye di gold ye obi di ade pa na ye reservoir Ghana ha list of company kura yaton Ghana port mpo yaton e da kusi place Ghana port ye da si place wonte Ghana ha na kufu ado ba ya o ka se 35 years into of so ya 5 years pe no mutimi free so aden minua parliament ye nyina beba ho bi yempon ye beba bo dua ho ai menka se dua ye beba bo dua ho na me utu hire kura me se ye ma na dua na bebo sam che because se ka me no be kasa na ne yenka ya mama ba ho che ye wo country bi wo ho a empanyimfo no ko mo parliament ni so mpeso mo pass mla bi a omo gye amokrofo mo abonten adwenkyere na omo de omo de aka ho we de mo nko am kwetena ho na makɔhye mmara bi na mo de aba abonten se ye ne mo anya adwene a na mo de wotan ato nipa so ti ase sa ade wei se mo hyeda kura ba radio station bi na mo de 1 month si wonam so obi an frenchire na adwene a enka obi a bɛkyerɛ adwene na ka mo de ato ho enka obo se omo ma adwene mbɔ be wuri obi a bɛka se yen stop abrofo no a omo ba beto gold ndi kɔ ade na ye tie mam na ye ne do ekoko ye na ne ye twa ye dua na ye kɔtɔn ne bo ha wo mu no mom ne be ma ye bo se ebo we no mbeto ati bi da me ha nyina no abra no ko ne kurom a ade a wo ton no ono mom ne de price na ma na wo de wa ba wo kurom se ebo ono no pɛ e na obeto wo so waje atumi se onfa aden okay ukwa Abidjan ha ya koko bo edin sen Ghana kashu ko na Ghana de ebo odin esen Cote d'Ivoire na ho nkro ne ba enti na omo hwe na nsen me kwa yie bi wo border mi fa we me pa kro mo do ma hin do ma na me wura m border ho me commission cap 3 na boys di moto ade kashu efiri Burkina French m ebeton ne Ghana omo chi ni nyina de koy aban na fawo eso se Ghana soldiers na kwache ya ana se Ghana police na kwache ya e bia nka bibi esi mu omo sa ade omo de beton eso aban ne de soldiers car abe fako se adentina wan ton ne ho no de aba nipa no po nya na nko de ne koje 12 years ne mo nipa dwane e na onya ade ne sisai so oman bi e bo ne japade ho ban oman bi e bo ne japade ho ban ana Ghana nko ntimo e japade ho ban ombebo daben enche daben asase na san wie no unim se ye beto aba na China fo kura Ghana card China ni e wo Ghana card ge ya mo chene adwa China o se hwan ya Aisha o mo chene ni Ghana card nyina hwan na ye ma no unim se e wo mrem se foreigner entimi nto asase ensi dan e wo Ghana esoso mekom India fo dia enso hwedan o mo sisi ene China ni kwetu to asase na osi dan Nigeria fo nyina to asase esi dan o Ghana ha Mini somehow. That's why. And somehow. That's it. Nya akwam ne nko an. Nya akwam ne nko an. Me tro man ni mu so. To be many to from hwe ne ma so e ko so wo man ni. Mum wayen. E say unim say Ghana. Ye wo fa hodie almost 60 years e ko 70 years. 68 ye ko 70 years. So ti ase. Enso ye mu say Ghana ye twesika wa ha. Ye da so de atribubu milk. So ti ase ye twesika wa ha. Enso ko Abidjan ha ya ya. Wo ko Abidjan no. Se wo wura restaurant
na say e American na opese onum a ya charge wo say American no onum na asore a e bia 10 cedi enti nyo na bebu American na ma wo opa onum ni anum no waje ni sika ofa ho se bo no wo ho e bo no wo ho enso Ghana nko de okotokoko a ni ebuza so opa break sei ni ebu ama wo esi kire ne no so ya sa tere kwenkwenkwen ni e sa kire no kra de ama wo enso babu wo akwa emu one plate a e 10 cedi salad eguso bibia eguso akokko da so bibia wo so ya twitwa na bibia hihye bibia fra 10 cedi na say me kwa bi gen ka keto bi ga ma nyima bosu mi anka ma biem eniema fofofo so ti ase enti aduru tam se pese ye boye man ne ho ban dia ablofo no ye de ho akwehye o mase na o mu ku yen no ye yi ye ho mfiri o mu okay ni enti mo ye japade ho ban because ablofo no hia yen o si ye kase ye nton ye gold bi ma me donya me price ablofo no de be ba no e be gi yensem ade ne yesuro ya sa no mo tra so mbe family planning kwa na ablofo family plan rom kire na so dem e kire na so dem enso mo na wo se Bible no bi ko share condom no oba dai Nyankopon ku no obi no oba eda ne ho ba otugu ye Nyankopon ku no na de family plan ba na wo ko kire na so dem de wo so fra ko kire de nyame anku okay black minya me that's why bismi dase na what so minwa na nema bi wo ho a aya mo nyɛ saa so ti ase nema bi wo ho aya mo nyɛ saa se mo pese mo boa yen a mo ye ba bia Yesu ni say price na brofo ne de bla yen eku yen hwese enne obi be ko ekurase se bi kuro ketuam akwa koto boode ene banche no ode aba ankran na nkran do wodwe mo say bo no pe no beton no wan to abo no pe no mfa ma obegu obi anto gese sei kuma se ha nyina ekoso se boode o mote no nti am so 20 edwamuru wonu na kwatra ne mura mu na obeti ya se wona ye dwam hema na wano wagene ma no bo ope ena wo so no wano atene de wan ti ase enso a wo ntimi mfa bebrebe ne nkogu fie ni ebe sei titene bo na se nso no akoy dati work no akoy dati saa bi na abroni ni so aba se gold no obeto no 1 blade no obeto no 10 cedi because of 10 cedi no one ta ebegu ase enti se mahunu se mo ba ye reservoir aboa o mine de a enye ye ne yete o manim na mde saa mra we betikire mo ba tese abrofo no na mutime gye mu firi abrofo nsem a yeso ya yode mo pa ama mo pia ukọ China o mo na fast excavator de begu na mo tu gold mo koton ma aban no di se no nti na mo pese mo gye gold ni de a ene o mo nyire aban ne se mo mfa na excavator bi aban Ghana ha na excavator na wa ha ni nyina no na nsem bia na ekoso mo se excavator no e bi ye legal mo chia na machine no abrade na se custom fo e che car na se ntwefa mu dia o mo nshi car no ye kwa nya excavator na de kwan adam ko chi ya mo hye nyansa be ne wo sa excavator na mo hye nyansa be ne wo air condition mu but when the private cars and air condition na air condition ye den excavator ye adwuma ma wa chi ya fa ye o man adwuma o se machine like ye baba ehunu se parliament o se pa akunyama wo ho na empanifo ne ti ase ma wo woni bi wani kwa so chi se elegant kwa de a emre di nipa no aban nchi no fa ne santo so simple na nya adwuma ma o man no bodu enya ohwe na kwhye na ye de wo hye na nyansa be ne wo agire betima bo o man no wo se machine nyansa be ne wo yetimi hye excavator 50 adan ba ko ye se wo de kema no wa himpo ni fa mo o man no adan se wo de ba ko ma han am se awa bia ye 20,000 wo se machine kwa sesen se ade ne elegant dia wa fa elegant wachi wo dia besi ofie ana o man ni fa koye adwuma ana ye bo no washing wo office open no be to ne fa koye wadwuma fa ne be ko wo chi ya machine no e de ne be ye okay ni asa ko kra machine say ye hia machine dia ye kwan yo black me ne ma hwefo ye de wase me nua me so me da ase watire mu ama ye hunu no kre wama Goldbod omo mpanimfo ye Sammy Gyamfi na da no ona ye CEO saa na meka no wo hunu de bi a wode gold ne beye wo hunu hyehyeye one mabu ne beko wakasa ama mabu no wakasa ama Ghana wache se wo ye Ghana ni na emom wakanso se etan no wo de fa asante fo so etan no munya ne nkosi aga awusie Nyansapo TV so ni black na hotel ne nka no kore na hitia wa hit no to ne saba akoma anchia meti a nke bo mmoma so enye ntokwa ne yaba ne yebeko de ehia oman no de ehia asanteman de ehia Ghana efa mamre ne amane kwan so de ma ye di gold nkomo iba obi be bisa se na ye de na Sammy Gyamfi asam de mo ne black ne be di hu nkomo de di kan
oyoma ba sabi waka bi yeye o kire na adwene o homa mpanimfo fa edimu de tosom yenu gold no aye ka ho asem no ye ya santimamu ye didi dwuma pa eno omayi mu nso ayeye sika de edi kan sika titire pa eti ho behia se nananom ene akomfo de omo ho ebegyimne ne omo edi nkomo Appiah gina akire abo adwuma no dati work no waye ni nyina menso me di asonaba Kofi Mensa Abrampa yede ye Nyansapo yahwefo ne etiefo nyina esi ha obo ade mabosupa bi togu yenwuma so na ahoden eba ye besan so edi nkomo na yatrechire yensemu Nyansapo na waje so say yesane ne badwemem nyame nkan ye nyina ho na wo mo aye da sene ye besan so ahia makram kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no sane ya fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame